kendilerine teşekkür ederiz. Bütün katılımcılar, konuşmacılar sunumlarını zamanında ve erken bitirdiler. Birinci oturumdaki konuşmasının sunumunu bitirdik. Bundan sonra yarım saat kadar soru-cevap bölümü var. Buna başlamadan önce bir değerli konuğumuzu daha tanıtmak istiyorum. Çünkü konuşmacı olarak burada değil ama konuk olarak Taşik'ten geldi. Ayşe Medine, adını duymuşsunuzdur. Kabardey-Balkar Enstitüsü'nde edebiyat biliminde akademisyen olarak çalışıyor. Aynı zamanda edebiyatçı. Romanları var. Rusya Yazarlar Birliği üyesi, Kafkasya Yazarlar Birliği üyesi. Bütün demeyeyim de sık sık olduğu görüldüğü gibi iyi edebiyatçılar doktorlar arasından çıkarmış. Makineden aslında bir tıp doktoru. Ama sonra edebiyata gönül vermiş ve bu son dönemde gündemde olan Rusya'da çıkan bir dil yazısı var biliyorsunuz. Bununla ilgili de yazılar yaptı. Onunla ilgili sorularınız olursa da soruları ona yöneltebilirsiniz. Onu da dahil edebiliriz konuşmacılarımız arasında. Şimdi sorularınız varsa kime sorduğunuzu doğrudan adıyla anarak iletirseniz, sorarsanız iyi olur. Eğer çeviri ihtiyacı olursa bu konuda yardımcı olarak olacak çevirmen arkadaşlarımız da var. Bu şekilde başlayabiliriz. Mikrofonlarımızı orada da var. Konuşmak isteyenlere arkadaşımız iletecek. Buyurun. İlk el kaldıranla başlayalım. Arkadaşımız var. Сасиупшаш и башке харазат ухтомин завани усетини и ушге мадиной жават позативна, който си го апахун. И кун зарижа, ке усетини го ужас уари не тежи басмана туджаке Rusya Federasyonu marfa rahajna şahap zemke huayge hulu huayge muhuruz şahap zemke dağılma da Türklar'da o yağagan kuruntam ilesi tuklarındara tam huyt şahşına sabiham şahşına devzeke yego yeni huyt zırhlarındara aysakiyasar kuvvet olacak klas toş vudizmişa ama nahipedin de problem da dipaşa tehan da tekavunur şekumi Başakonu uşakları yaratma. Adiyabza sıt ve ışapar müzisabi. Adiyabza yazagemi sıt zırhunur, arşa dağ bilajını, yıkakona am tevkavı yadiyabza sıt ve ışapar. Bunda tevkavı hacahım ya cevapır merak soruş. Я тарава адиварзер сыпчаш хапан жуян сакурит яджабан сачасын химия физика сагачан аваш збрахами тгачан шава тигазу забраху свахан сыцыж лагачан сыттарадат жжанушар абуи джану хуй жиял сыттарад жжанушар намцадза уиджану хуй İngilizce ve Cenab-ı Koyuyor, İğaşaca psavuşa kubon yitinu sabim, avadi akor saban zufrezim küran, kubon ziraşa şazahşa, kubon khatzem satan İngilizce aşra, acıvara, aman sıçay olmuşsa, sıtabahan yakukadaycı şurağı dişir, İngilizce tuba avra, yaşıva avra, yevdeviyana aşra uzura kujunde. अभी जवाब सभी को इत्तेफाक नच्चा أزحر أدانرا جاوز الخنشي تبوديز التمسة تحمي
Аданым къахэкӏыну адыгэбзэр езгъэщӏэну жызыӏ. Апхуэдэр адыгэ гупсысэкӏэ ирашауэ аращи, абы зыри пхуещӏэну. Етӏуанэ ещанэ ӏуэхугъуэу еджапӏэхэм я унафэщӏхэм къыщыхэкӏ щыӏэ лъэпкъыбзэр ямыджыну тхыгъэ къэфтх жаӏэ. Абы и унафэщӏыр лъэпкъкӏэ адыгэнкӏи хъуну, адыгэнкӏи хъуну. Апхуэдэми сыт пхуещӏэн пхуэгъэ укӏытэну щытамэ апхуэдэ тхыгъэ иригъэтхынутэкъым. Нэгъуэщӏ лъэныкъуэкӏэ жыпӏэмэ егъэджакӏуэхьэм къуэншэ дыдэ къахуч. Сабийр нэнум бзэм зыӏэпагъэшэн ипэкӏэ игу щагъэкӏ. Иджыпсту бгъэшынэкӏэ, тӏукӏэ бгъэшынэкӏэ, щыкӏэ бгъэшынэкӏэ сабийр пщхьэ къэкӏуэну. Ар къыдахьэхын хуейуэра. Абы къыкӏэлъэкӏуэжым сэ министерство жыхуэтӏэм тхылъ къыщыдигъэкӏкӏэ, а тхылъ къыдигъэкӏым щӏэныгъэлӏ еплъыну е нэгъуэщӏэгъэджакӏуэ еплъыну фэрыщӏагъ мыхъумэ куууэ пхуигъэплъ зыми. Абы къемызэгъ куэд иратхэбдзахэм папщӏэ игъащӏэм сабийм имылъэгъуакъэкӏэ къепсэущхьэми сурэтыр ирагъэувэри мыр сыкъапщӏэ жеӏэ. Езыгъаджэми щӏэ. Сабийр унэм мэкӏуэжри едэянэм йолъэӏу мысыт зиӏисыр, йоупщӏ мысыт зиӏисыр, мобэхьэм ящӏэ. Сабийр етӏуанэ махуэм еджапӏэм кӏуэуэ имыхьэн щхьэкӏэ мэгузавэри еданэр телефонкӏэ зэзымкӏэ мэпсалъэ, зэмыдреймкӏэ мэпсалъэ щӏэӏым. Етӏуанэ махуэм сабийр еджапӏэм макӏуэри тӏу къуагъэуври гъуэгугъуэж. Сыт сэ си сабийр адыгэбзэмкӏэ тӏу къуагъэуву гъуэгугъуэ ипщӏэ скъутэну жери, аданэр макӏуэ еджапӏэми езгъэджэну адыгэбзэр жери тхылъ. Иджыри зауэди езгъэджэну узыдэчэнэ зыри хуит ящӏат. Ауэдэу жиӏэну. Иджыри жызоӏэри сабийр къыдэтхьэх мыхъумэ дыщӏэкӏи, дыщэ гъуауэкӏи, дыгъэшынэкӏи адыгэбзэм ищтэну. Сыт къызэрыдэтхьэхыныр? Таурыхъэрэ ӏуэрыӏуатэрэ. Тхакӏуэхэм ятраусэ романым икӏи нэгъуэщӏэ. Таурыхъэрэ ӏуэрыӏуатэрэ. Фэ дзатэм папщӏэ Тыркум фисщи, тырку анимациэ цӏыкӏухэкӏ ямылъагъуу щытымэ, абы итыр ящӏэжыну. Ауэдэ къабзэкӏи адыгэбзэкӏэ еплъу щытымэ, абы дихьэхыну. Абы дихьэхрэ къэдэкӏуэдеихукӏэ а ищӏэнкъым хэбгъахъуурэ, дапхъэ зэрызурэ, налъэ зэрызурэ хэбгъахъуурэ нэхъыбэр егъэщӏэн хуейуэ ара. Сэ сызэреплъыр ара, ахэр псори зэхэту къэрал ӏуэхукӏэ екӏсту жысӏэкъуэмыр, къэрал унафэкӏэ умыщӏмэ, хасэ унафэкӏи зэбэкӏыну, нэгъуэщӏкӏи зэбэкӏыну. Цӏыкӏум и гупсысэм зыри пхуещӏэну, абы и зыӏуэм тригъэкӏуэдыну. Ауэ тригъэкӏуэдми зыри пхуещӏэну къижауэ зэрыхъунщи, сэ ара си еплъыкӏэ. Мусэдин жиӏэм зы тӏэпщӏызгъужынщи, пэжу иджысту Урысейм къыщрекӏуэкӏ. Къабзэ къащтэну зипӏ икӏар щхьэусыгъуэ куэдщ. Япэрауэ Урысейм хахьэ хэгъуэгухэм езыхэм я конституцие яӏэжщ. Езыхэм я бзэхэрикӏ, а урысыбзэм хуэдэу къэралыгъуэ бзэуэ апхуэдэ статус яӏэу щытщ. Абы хуит ещӏ а хэгъуэгум де псалъэ мащӏэ Къэбэрдей-Балъкъэрми, Къэрэшей-Черкесми, Татарстанми, Дагъыстанми я бзэкӏэ телевидение яӏэну, радио, газетхэр къыдагъэкӏыну, журнал тхылъхэр къыдагъэкӏыну хуиту. Итӏанэ иджы нэгъунэ я бзэрикӏ яджыжыну еджапӏэхэм дей ӏэмал имыӏэу. Апхуэдэу езым я конституциехэм ятхьа. Апхуэдэу щыщытым Татарстаным еуэри Татарстан езык хэгъуэгушхуэщ. Абы Башкир исщ, абы хэт нэгъуэщӏи исхэщ. Урысыр абы телъхьэжхам. Ахэм татарыбзэр псом яджын хуейуэ ӏэмал имыӏэу хуагъэвахэр. Мис абы цӏыхухэр къегъэгубжьи, адэ-анэ тхэн щӏадзащ. Ластым ям къагъэсэбэпри мезым хуэдэу щӏын хуейщ яри, тхылъкӏэрэ моуэ щӏын хуеймэ иджу, адэ-анэ щыху. Абы
جستو خابزم خاطر هذا خرجنا مدينة نخفو فهو يأكل بجاتات خابز قامشتان يجي فهو إذا بيخاش خابز نخفو تبستان سايج سويزون شوي أفوديسك شو أنتاو خجرخاو ولسبزنجة خاشي موي شبخ هرادان مسدين شو هرادان نكم زي سبي يزغجين شو كمكم قابس بباش تاني كل تجابكم يا ولفشكم قابس بباش يزنا أو كنا خدجنا تنشي عشان بباش ميزة كودكم زمحنا شو قيجو زتاخولي انت مستجوب أرادم من الفجر يسوق خطيب زداوي شيء خط خط زي حلو كوي خط كمني مش هو واش ولا كابزة بقصون خيري أتيحاو مش يزاد أتبدل أستنشي زمزارجو لغناقش يجي زمن بصاصة تستعد وشام مدينة زد تستعد داول بصتاهم بلي خابزة مثل مكود خنو موجود خوي جوش ونغتكم ياتخو سويز خاوكو خوان ورسم تبخز ديس خاوكو خوان زوجة أتو زغرو مخابزة بزيبجة زغرو بجمو بما أرقاشتما تاني ورسم نفسكم نوشتراتكم شزيكو أوبوغاكم بزيكو زيكو مشكو تلتاو رجل ساعد مارجن سديجن ففدي راقي تلتاو بعض الشتر يتاو تلتاو ونركيف شغسما يا جنوبيتو مسابولو آقامي تلتاو لدعوة تقول أوش ديجن تجاوز رمشين تم تخاك فيس تمو دي تخاك تسيج أفوا دي بعض حاجوش تنفيكو مساقام تفاوش تفاوشو زو داولي تزرقو يقول كونود خابزة مزاجي دموقتو كل صنوفة أقل تبغى تفين نو صوبها أبتكوا مدينة نفو وفيان رازة زريبتها تريميس زريبتها تروها مسجين ولو أتوزع زيد وسساق ما بدو دكوسس تبغى كل ما ونسيت بشراجمي أتوزع يجنو أقول مازو خوجة تريبزاب مستقر زخارج شدو أدانا كم دبسات تجارة كم تقول دبسات داوا هم هم مسافر دكم أبزر دبسات كم صاد شرا ونفرش كم يا أبا سبب لي اسم بتفقوا كتوكم ثلاث Думаю, фраза пруф бинажан аржун нигуяхас с сиучан режимгоми нохор вижавата позавтаса ин пораса завта фа академик фодажа арзуна мисим коду ау с сиучан политиси академик сай ватан шхата оги ватан солун шхата политикум екватар манат мисл طبعا نعمل على مناطق افتتاحاتي أبش حاتي وجود أبش حافة نوع يدرج سكوت أكاديمي يدرج يابك صد وقت بخاطر الزجاجية مد لدرجة مد تبشرنا مد تكوفش حاجة مش صواب أو مري الزجاج زوجي أكيد حاجة ده أبغى أكيد لدرجاتي مش جايش في الجو جالس شبان تركض زي أصلا زي شتامي نيجي أحد مش أنا مش الدراسات عديت يعني رئيس معبوديس أنا لي ده شاط خمسي وابو شغل وجدي أنا سيف بجا المجلسو الاستوزان محتاج زي دو غابات تكون استو أمالك خاوك قصة صورة زيجا تتستانمي داغستانمي أدري خبخز دبسوكرمي زراحة ويبلما أول نميزوها غزاوشت ينبغر نسلو أدباب زني أوكجت يوفاون مدينة تلك غزاوشت أقدم مثل خابزم زي بيتجا خابزم زي باقو زي فرطة شوزر راس دايت تاكو مخبوزو صزار راس
طبعا تعرفون في مقولة في شهادة الخماجين في غسو خاصة كأبوز خاصة اللي في زبسات اللي ونعم زبسات اللي زب خمان في الخاي لو فقط اسم برزنتيشن يعني تكويش من البشر يعني عادي بددش يجستو قد تكوشنو يجي كويس يجستو تعرفون مقولة يجستو على حاجة ده سبب لاستر سبب سيستمش أكتر أو دبلغات أو فوق دبلغات ست شهور على تعرفون غادي أنت وزاد أراتي يجابم لسببكم أديك زشارجة أديك تلك تشدرجة أديك وساكو أتكاكو مشديجة أغم وزوج أغم وزوجو شدوه يوجد خمكومر أدقابزم فايدة بيحر لمن يشيخ أخوري أدقابزم أي بيساونه ساتر شفعة إلى جنو أدقابزم كومي شخون بيساونه في كوكرا خاشي أفاف جاجباو في زيرو خاشي تجن ديموان خاشي ميسيجي نخ قرحاوش يبقى لغنغ قرحاشي مسيجة دليل تفرجتني سيبوها. وشون وسائل زنزيش حاجة البركة سلوان политикум пожалуйста дикана пожалуйста чували يغجاكوري شان غفري политикум شكا أبانش أدا أبي أوفر يغجن يأجارهم كي فرز بركي وغيين كويوارا политикум دикана пожا политикум غنايش أبش نمجا مسلم خد زبوحان رخاص خد كخميس ديكana пожа политик ديكana пожа أعرف أبان كويلي ورزي فيدراسيا وفد خابزة يشتغلوا يوجي حمجوا زبان بلحش زبان بلحري زب بوليتيكي زب خاصي ستود خاصي كل زمي زكي خاصي تمامي universiteti mi قالوا جل زبابشي زكاسي رابو جاوش تام أبغى رابطات زبوحنا رابط ضد نبع الحماد يا قاسمي نمشي سأعرف بصور رسالة كماوة زابا أنت شحاوس واحد وذاك يا عادي يبقى جنوبك يدخل وجاد دي بسالحاب يطلب رجل في الباب توجه نراتي دي تشحن أمدي يدرحام ده أجل بابن بنيتي كانوا وجد دي تجنوب يدرجون زمان وقت الجنوب أبغى خارج تدخل زباجون الشام إذن قام بجاوز الخمسي باش يعمل خيوة أو فك زراعة زجاجة بشارخنا وقام بيوزيوها. هو مع الجبسة بتاع الأكبر بتاع الحاجري مرفق بيقطع وفوزي Zapraszali szantaży, zapraszali Rus Federacją, wtedy to absolutnie Hon odmieniał obwana, ogólnie warty w swoich kasach, a będę w kasach. Başka soru var mı? Merhabalar. İlk önce herkese iyi bayramlar diliyorum. Önce bir çeviri hizmeti o zaman. Evet. Kültür dışı, topluluk dışı bir üye olduğum için dil konusunda sıkıntım olacak. Belki çevrem birisi yardımcı olmak ister. Erol yardımcı olur mu? Sorun. Aslında ben Erciyes Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Müzik Bölümünde öğretim üyesiyim. Hali hazırda da Uzunyayla
müzik pratikleriyle ilgili bir çalışma içerisindeyim. Aslında benim bir sorum yok. Sadece küçük bir eklenti. Benim topluluk dışı bir üye olarak sizler adına küçük bir eklenti, haddim olmayarak eklenti yapmak istiyorum. Toplantının başında değerli büyüğümüz Seyfettin amcanın bir güzel bir tartışma başlangıç noktası oldu aslında bu Çerkezlerin diaspora olup olmaması meselesiyle ilgili. Benim yaptığım çalışma nihayetinde müzik odaklandı. Tabii kimlikle ilgili bir bağlam içerisinde girdiği için topluluğu nasıl tanımlayacağım ve topluluk üzerinde diaspora meselesi nasıl şekillendiğiyle ilgili bir durum da karşıma çıktı. Literatürde Çeviri tabii. konusunda biraz sıkıntı olabilir. Bölüm bölüm çevirdi. Tamam, kim çeviriyor? Olabilir. Siz sorunuzu daha sonra yani. Tamam. Literatüre baktığımda da birkaç sosyologla, antropologla da görüştüm bu konuda ve sahada gözlemlediğim şeyler oldu. Sahada birebir yaşlı heyetlerle de görüştüm bu konuyla ilgili. Yani anavatana gitme isteğinin olup olmamasıyla ilgili. Bununla ilgili bir şey yok. Gitme isteğiyle bir durum yani ya da sağ çoğunluğu oluşturan bir durum gözlemlemedim. Bir diğer taraftan Çerkezler bu topluluklara geleni çok olmuş yani bir asrı geçmiş. Diaspora çalışmalarında bu önemsenir. Böyle bir durum da ortada. Arada bir devlet kurulmuş, cumhuriyet kurulmuş ve Çerkezlerin cumhuriyete olan katkıları nitekim tarihsel bir gerçeklik. Öte yandan bir de siyasal bir birliktelik alanır. Ben de topluluğa baktığımda böyle bir birliktelik yok. Yani bu saydığım özellikler, arada bir devletin kurulması, cumhuriyete olan katkıları, çok uzun süre geçmesi vesaire. Bunlar diaspora özelliğe taşımaları bakımından teorik açıdan negatif bir durumda. Ama şöyle bir enteresanlık var. Yani burada başlıkta da tüm tarihi Çerkezce ve diaspora denilerek bir grup yapılmış. Çalışmanın başından beri dernekle olan istişare ve kültür gecelerine katıldığından beri gözlemlediğim bir şey. Söylemsel olarak ve kitle hitabeti olarak uzun yerli Çerkezleri sürekli diaspora olduklarını vurguluyorlar. Belki de Çerkezleri daha özgün ve özgün yapan durumun bu özellikler itibariyle şekillendiğini düşünüyorum. Bu açıdan çok ilginç bir şekilde enteresan buldum ama bunu söylemek istedim. Teşekkür ederiz. Bir çeviri yapılsın, ondan sonra içeride birkaç şey söylemek istiyorum. Pardon, söylediklerini Çerkezce olarak aktaracak mısınız? Evet. Erciyes Üniversitesi'nden Art'ın tevkavı ya usulü azuri, az müzik şanlan tevkavı. Adya müzikim seyircini yursidu sizdiyetin adya suhan sarpazari. Hamada yesen seyretin dinahıcım yefsata nojum. Sözler sakal dinahıcım. Şekum kuşun cenabı şekum zagazıcın cenabı zguşsayar stava mağlu. Seyfettin abi ise cihat saatinde diaspora dokunuşlarla zakut zapıcıgız şanayetine vade jiyasi ve diaspora şu an ilgili son bir doğru navuz bakıp işakum ziyazıcı bir grup çatba araz şu an sanır uzun yerine akışan sahip sekayüz Satile Жхайрушке, bude zgubšsa, fikre filma veze bişse zgubšati, a bude zgubšsa yarı yani stavan şey. Merkez Gazejme şahsen bir program hem yanaktan diaspora zaten naktanlar tizole ağırtava görtavi merdek o aşağı şubası mergişsunu aratsız koyacağıydı. O bir soru değil diyorum. Cevapta beklenmiyor ama ben diasporayla ilgili bir şey sorayım. Çerkez diasporası deniyor. Özellikle bilimsel literatürde Türkçe
de epey zamandır Çerkezler için bu kullanılıyor. Diaspora olmak mutlaka ana vatanına dönmek isteği gerektiren bir tanımlama değil. Birincisi diaspora kelime anlamı kökeni itibariyle dağılmaktan geliyor. Yani kendi vatanı dışında dağılmış olarak yaşayan bütün topluluklara bugün diaspora deniyor. Ama iki temel özellikle aranıyor bir toplumu diaspora olarak tanımlamak için. Birincisi, içinde yaşadıkları toplumdan farklı olan kültürel özelliklerini koruyor olmaları. İkincisi de kendilerini bir ana vatan üzerinden tanımlıyor olmaları. Çerkesler için bu ikisi de geçerli. Yani Türkiye'de birçok özelliklerini kaybetmiş olsalar da hala ana kitle kimliğini, kültürel özelliklerini koruyor. İkincisi de kendilerini, yani Çerkes olmanın tanımlarından, kimliğinin özelliklerinden biri de Kafkasya'dır. Orayı ana vatan olarak görmek gibi. Mutlaka gidip orada yaşamak, geri dönmek bunun olmazsa olmaz koşulu değildir. Dolayısıyla Çerkes diasporası tanımında bir yanlışlık yok. Bu biraz da Türkiye'deki politik şeyle ilgili. Yani bir Türk ulusu, Türk milleti tanımı yapıldığında bunun içinde farklı olan diasporalar görmek istemezlerinde hakim olan ideolojik. Onun için bu diasporaya itirazları sık sık duyuyoruz. Ama bilimsel olarak bunda hiçbir sorun yok. Çerkes diasporası demiyor. Denecektir. Başka soru varsa biraz daha zamanımız var. Taraz mefruh konuşmalar zanıflarsa zaužo Madina vazrazanu Egipstu zigo yaş zakonul vazrika tamam yavva arz yetuanu mır vazraslaşınca adıyam dizakli problem mır Rusya Federasyonu Sıtkudisler Şapsavuşunni Sumya problem hov mır agodisler pamyatın mır новом посмотрю Урсер Заусу Запсавар Урсер Федерация коммунизм и заманом шапцеприхапримли зглагаду а я конституция жгофер захявара Египсту медунем шапхтетл есм ипсер арантетл есм ипсер хагани сатяри римагю зватв армисында дышусу Türk радир евреев Amerika'yı yürüyor, Anglia'yı yürüyor. Bu İslam'ı boşuna boşuna şıkacağım, bu İslam, bu İslam'sa yapacağım. Ar bütün şıkşamlı da İlhası şarşana varım rejim katşafa dipser, bu pomyava, FIFA şıklığı globalizma, bu Rusya Federasyonu mahveda, İlhası şıklığı İlhası doğru şapar yerim şaşık. Adre şapısı pamriyatı, şapkarız oğufu. Zausу загадку, аби дав звич. Yine bu konuda Madina bakıp zarožno sonuna Dizışıboğlu'ya radova. Aşağı zavuğu soruyu arkadaşlar projetine Arap tezgahları zavuğuna departasyonu. O seu находится в замешанном вынужден взять форму. Насчет истории. В 2013 году я оказалась в Москве. Это был юбилей журнала «Дружбы народов», и я впервые услышала, нас собрали авторов, я впервые услышала, что все северокавказские языки по классификации ЮНЕСКО считаются вымирающими или исчезающими. Тогда, конечно, мы говорили, вот все авторы, которые были из Российской Федерации, они больше говорили даже не по поводу литературы, а по поводу языков, потому что проблема языков стала даже у таких наций, как белорусы, казахи, украинцы,
То есть кризис языка – это уже давнишняя история. Но самая тяжелая ситуация случилась именно с северокавказским языком. Pardon, ben kesmek bazıma çünkü başka türlü zor olacak. Moskova'da yapılan bir edebiyatçılarla ilgili bir toplantıda Kuzey Kafkas dillerinin ölmekte olduğu söylenmiştir. Bu aslında dillerin ölmekte olduğu sorunu sadece Kafkasya'daki küçük diller için değil, diğer bütün Kazakça, Belarusça gibi büyük diller için de söz konusu ve uzun zamandır dillerin yok olmaya yüz tuttuğu söyleniyor. Ancak Kuzey Kafkasya'daki diller için edebiyat dışında başka konular da söz konusu. И по приезду мы написали письмо на имя президента, тогда был Канухов. Вот. И у нас был парламент были парламентские слушания по поводу проблем языка. И, в общем-то, все было правильно сказано, но ничего не было сделано. Так и осталось, как есть. Потом в 2014 году, когда принимался закон об образовании и о языке, мы решили, видя, что деградируют языки, кабардинский, балкарский, мы решили реформировать языковую проблему, и было внесено где-то 87 поправок в законопроект о языках и о законе об образовании. Тем не менее, это тоже не прошло. Мы собрали... Kabardey-Balkar'daki dille ilgili yasalar yapılırken biz bununla ilgili çok sayıda öneride bulunduk. Söylenmeyen bir şey kalmadı, her şey söylendi. 2014'teki yasa tasarısında dille ilgili önemli değişiklikler yapıldı. Daha sonraki dönemde de bu yasa üzerinde çok sayıda değişiklik yapıldı. Yazılı olarak bunlar var ama pratikte uygulamada yaşanan sorunlar daha fazla. Потом мы собрали в результате собралась группа активистов, которая собрала по республике 3,5 тысячи подписей. То есть это была такая, в общем-то, довольно широкая такой процесс сопротивления, что в пользу сохранения и развития языков. Это было в 2014 году. 2014'teki dil yasasının çıkma sürecinde Kabardey-Balkar'da oldukça büyük tartışmalar ve cepleşmeler meydana geldi. Yasalaşmadan önce buna karşı çıkanlar eylemlerde bulundular. И таким образом вот все наши общественные инициативы, я уже не говорю о том, что было где-то 5 круглых столов по нашей инициативе собрано, проведено. И на этих на круглых столах мы обсуждали комплексные проблемы, касающиеся языков и литературы. Но, к сожалению, вот этим все закончилось вот на этот период, на 14 год. Но в апреле 2018 года вдруг мы получили такой законопроект, который был инициирован Госдумой Российской Федерации, который говорил о том, что наши родные языки должны быть не обязательными, а изучаться по желанию родителей и детей. Biz o dönemde bu yasa, dille ilgili yasaların çıkma sürecinde akademisyenler olarak çok sayıda toplantılar yaptık. 5 yuvarlak masa toplantısı yaptık. Bütün sorunları tartıştık. Bunları parlamentoya sunduk. Fakat bütün bunlardan sonra bildiğiniz gibi 2018 yılında bir durmadan durmasında bir yasa tasarısı ortaya çıktı. Ну, я не буду говорить о деталях этих длительных процессов противостояния федеральных представлений, или, скажем, не федеральных представлений, а представителей федеральной власти некоторых
и их политтехнологов, и наших активистов, потому что это будет очень долгий рассказ. Тем не менее, я скажу коротко, что нами было написано довольно большое количество таких публицистических статей, научных статей, вот, в частности, сотрудниками нашего института. Одним из таких ярких активистов был Тимур Аллов, который не смог приехать. Вот, все, кто здесь присутствует, вот, все без исключения участвовали в этом процессе отстаивания прав по изучению языков и их сохранению и развитию. Тем не менее, вот этот законопроект мы встретили в Штыкино. И вот благодаря только тому, что в нашей республике, по всему Северному Кавказу, по всей Российской Федерации поднялось демократическое движение, оно приобрело даже определенную форму совершенно спонтанно. Оно стало называться демократическим движением народов Российской Federasyası. Bu dillerimizi, yani ana dilleri zorunlu olmaktan çıkarıp ve seçmeli hale getiren bu yasa tasarısının yasalaşma sürecinde sadece Moskova'da değil, yerel cumhuriyetlerde de federal yönetim bile aktivistler ve ona karşı çıkan diğer kesimler, akademisyenlerin bir karşı karşıya gelme durumu oldu ve bu aslında çok organize edilmiş bir hareket değildi ama işte demokrat tavırları olan, eğilimleri olan, ona karşı çıkan her kesimden insanların katıldığı bir kendiliğinden hareket oluştu. Buradaki birçok kişinin de bildiği ve katıldığı. И в результате вот мы связались, это инициатор были представители инициативной группы из Татарстана, она связывалась с нами каждый раз, и в результате мы провели две интернет-конференции по всей России. И все как один, без исключения, все представители республик были против этого законопроекта. Bu süreçte internet üzerinden bütün ilgili cumhuriyetlerin katıldığı konferanslar yapıldı. Ve bütün ilgili federal birimlerin temsilcileri bu yasaya karşıydı. Тем не менее, на уровне парламентариев, на уровне, значит, советов, правительства, к сожалению, далеко не все были за, хотя наш Коноков, бывший президент Арсен Коноков, очень явственно выступил против этого законопроекта. Однако таких смелых личностей оказалось не так много, и почти все представители власти проголосовали за законопроект. Ancak buna rağmen genellikle parlamentolar seviyesinde bu yasaya çok karşı çıkan olmadı. Ancak Kabarda Balkan Cumhuriyeti'nin Başkanı Tarakov bu yasaya karşı çıktı. Ancak yapacak fazla bir şey olmadı. Тем не менее, мы, в общем-то, изменили формулировку. Благодаря вот общественному движению формулировка была отчасти заменена, и обучение родным языкам все-таки там стало обязательным. Хотя вот в том варианте, который был предложен, это, конечно, то, что нужно, чтобы сохранить язык. Bu yeni düzenlemede ana dilleri korumaya ve geliştirmeye yönelik bir takım düzenlemeler yapılmaya çalışılıyor bu yasaya rağmen ama sonuçta yasa bu şekilde çıktı. Поэтому мне кажется, что для того, чтобы нам сохранить нашу национальную идентичность, и вот правильно Садик говорил, что, слава Богу, есть интернет, мы очень много можем сделать, только полагаясь на демократические движения нашей диаспоры. А наша диаспора проживает по официальным данным в 56 странах мира. У нас на исторической родине проживает только 10% адыгов. И вот благодаря нашим общим общественным усилиям мы должны сохранить языки,
культуру, литературу и все, что нас объединяет, только не полагаясь на правительство. Это мое глубокое убеждение. Benim kişisel görüşüm ve hissiyatım, Musa'nın söylediği gibi internet dili, kültürü, kimliği korumada çok önemli bir yeri var. Ama hem diasporada hem de Kafkasya'daki demokratik hareketlerin de bunda çok etkisi olacağına inanıyorum. Наша инициатива была очень поддержана всеми учеными мира, и где-то 87 человек со всего мира подписали эту ноту против законопроекта. Инициаторами были ученые из Финляндии. Нет, это было со всех стран. Bu yasa ulaşmadan önceki dönemde dünyanın değişik ülkelerinden, değişik çevrelerden 850 kişinin imzaladığı bir protesto mektubu da yayınlanmış ve gönderilmiş. И вот эти все, эта петиция с подписями была послана в Госдуму. Но я не знаю, как она реакция. Я не думаю, что это было включено в повестку дня. Yani bu tür eylemlerin parlamento Duma nezdinde nasıl bir tepkiyle karşılandığını bilmiyorum ama genel olarak Rusya'da gündeme geldi. Так что если мы не отстаиваем наши политические интересы, а культурные интересы, они тесно связаны с политическими, мы не политики. Но если мы не будем отстаивать наши интересы, и даже если надо в политическом поле, тогда мы обречены на медленную деградацию, нивелирование. Biz politikacı değiliz. Ancak bu konular politikayla çok yakından ilgili. Haklarımızı korumak için sonuçta politikayla yapmamız gerekiyorsa politika yapmalıyız. И вот эта ситуация с тем, что мы отстояли частично наши права в Федеральной Думе, которая ничего практически отстоять уже невозможно, это свидетельство того, что общественные инициативы и общественные движения имеют большой эффект. Bunu geleneksel politik yollarla yapamıyorsak bile demokratik bir hareket olarak hem burada hem burada bu şekilde dile getirir ve haklarımızı savunabiliriz. Ну, я больше не буду задерживать внимание. Я всех хочу поблагодарить за присутствие. Я хочу особо поблагодарить всех, кто имел отношение вот к созданию этой конференции, фестиваля, всех, кто болит душа за нашу культуру, литературу. Buraya gelen herkese ve özellikle bu festivali düzenleyenlere, kültürümüzü, kimliğimizi korumak için katkıda bulunanlara çok teşekkür ederim. Zamanımız bol dedik ama epeyce de geçtik. Konuşmacıyla ilk oturumu bitirmiş bulunuyoruz. İkinci oturum sonrasında da yine bir soru cevap bölümü olacak. Ama ısrarla sormak istiyorsunuz. Tamam, o zaman son kez size bir soru hakkı verelim. Sonra bir çay kahve molası verelim. Merhabalar, Ankara Çerkes Derneği Yönetim Kurulu üyelerinden. Öncelikle içinde bulunduğumuz bayramlarınızın her birinizin bayrağını tutuyorum. Ben saygıdeğer konuklarımıza bir şey sormak isterim. Ne yazık ki bu yaşta dilimizi konuşamıyorum. Çok iyi anlamaya çalışıyorum, anladığımı sanıyorum. Bir şey merak ediyorum. Dilini kaybetmeyenler, dilin kıymetini bilmez derler büyüklerimiz. Şu anda KEP'te geçen dil yasası ile ilgili saygıdeğer akademisyenlere bir şey sormak istiyorum. Biz diasporada dilimizi kullanamıyoruz, konuşamıyoruz diye çok üzgünüz. KEP'te en büyük özlemim, gidersem orada kendi dilimi konuşacağım dilim bugüne kadar. Ama birkaç gündür ya da bir süredir bunu diyemiyorum.
Çünkü orada da dilimi konuşamayacağım. Acaba akademisyen olarak bunun için ne düşünüyorsunuz? Oradaki halkın, birlikte yaşadığınız halkın gerçek duygularını öğrenmek istiyorum. Bir de gerçekten siz bu konuda öz eleştirinizi yaptınız mı kendinize? Ne kadar mücadele ettiğiniz konusunda teşekkür ederim. Анархия сомневается сейчас, я приезжаю, вот мы видим, что это цукам заказа, я же ищем раз, а дерза цукам мы начнем спасать, а дерза снесет. Когда мы заметим, что это прошлое, жара, средства, когда сипзера, сара, гулявцы, тоже же. А мы мы окупанты, главное, Şefim sigojna zihepş sadece çiçek mi şef sigojna sesim sebep mi adiyemzer şahapsto şahsetlu ama da babası uştati zakon bırakıyor çünkü bu da zigora ankoşuna da isola zababar siyasi. İnsanlara Stefan şefim Stefan ma adiyemzer tevab javaja zakon şahsen şahte Pejde davde kupşısa ki davde badahı yâre mır hıcanıcı yürüşke yazahar akademik bizem yedajı zajanram koydajı zırıştım şarkı yazaham kitapım fazla zeytin hoca tuşlarla tuzluklarla tuzluklar yeni hoca moza yaşa yegupşısı şöyle bu da zgora dışarıfını dışarı Час я подожди. Законы работающие завод Мадинес Громко Шахаджара Хахава и Атхаши Датханазми Ишту Зацарду Янчушит Мейрахо Бурванра. Урысыбза Датханазми Яна Датхузушич Ana defkubzur şaşırtça detkanazıya adanım yahacakom yana defkubzayıcıdır yüşükoyuşut şerici yahacırazaşı detkanazı buna başami ad podu website tuvacayı bukurhavanu detkanazı bokmaya raji bize bir apsaka hacakun kabzıcı ilişkürez kunaşara onaziri kaçta nakıpantı bir ramu Idzie hakum ukożma dgabzes kuchno chodu szytte. Zacie szytte. Noba szytte. Noba szytte. Szadej nafta gejam szadej rahmet wabba szytte. Mahavut zvaşarana. Zvaşarana. Zari sagace buji. Hazi zvaşarana. Zaşum zaşta sasadi gaşı. Önümü somi z tabku yapışma baş. Wychodu Habzami Amazemu Fidze w Dziżyn Fuchit Mżigura. Bizim zaten zajiyangoyu Ursybzani Adriana Datkubzan Kordaji Ursybzani de Kafkunca Fuchit Adgabzani Kafkunca Fuchit Yeri Mo Zadana Zisabigam Atça Zarıpsavunum Üniversitet Hanımız Zarzıgı hazırlık ektanışı Urisibza Amal Dibu Yicinin Panuzu Argoru Zuro Zdes Yicini Urisibza Kilahanlar Az Yetwano Zapodem Bina Vozikac Sabikam Adgabza Bışkamı Krizce Adgabza Şamcıjnıca Literatürist Ajnomi Adhikam Zadavajnomi Kuri Ekonomik Şuyamayı Institutkam Adgabza Tapabzakan Zic Institutkam Sonrat Yavajnomi Akrizva Abudamaka Zavajnır Metkum Hokaj Bizanır Ve Mütezkamar Devajdan Madat Evet, geciktik. Bir 15 dakika ara verelim. Daha biraz fazla. 4. çeyrek geçe ikinci oturumda devam ediyoruz.